Pamiarsa kasus cegut asu saneka tureksain ring Denpasar rauh hiu mangkin dahat nincap. Dinas Kesehatan Kota Denpasar nureksain kantos Mei, kawentenan kasus cegut asu kalih tali ulung atus kasus, selanturnya ring Mei warsane lintang wilangan kasus cegut asu wantah siu 300 kasus. Kahanan inucap sinarengan antuk muates nyani kuentenan vaksin anti rabies VAR ring Denpasar sane kantun masih seulung atus vial. Indika punika kawedar oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ngurah Gede Darmayuda. Rauh mangkin Denpasar Madue Pat Rabies Center inggih punika ring RSUD Wangaya Puskesmas 1 Denpasar Selatan, Puskesmas 1 Denpasar Timur, miwah Puskesmas 1 Denpasar Barat. Ring suang-suang ayahan inucap sampun kasiagayang VAR, selantur nyane ring gudang farmasi wantah mesise ulung atus vial. Manut Darmayuda, frekuensi krame sane ngeruruh VAR ring Denpasar ageng, nanging saking laporan sane katrime, akeh krame saking Dura Denpasar sane ngeruruh VAR ke Denpasar. Ngenenin kuentenan VAR inucap pai ketandane dikelis Mas Walepatre Majang Provinsi Bali mangdes hide nagingin sane kabuatang inucap. Napi malih pengarsan VAR saking fasilitas kesehatan Vaskes saya nincap nyabran wuku. Dani ngicenin imbe ring RSUD Wangaya awuku sane lintang polih ngambil 500 vial, rauh mangkin sampun ngaruruh malih 300 vial. Kawawahin Denpasar ngerancing ranking kedua indik kasus cegut asu pini ageng ring Bali. Darmayuda ngicenin pawawa yening krama cegut asu sane ka pertama sadurung ke Vaskes mangdani ngwajikin cegutan asu inucap ngangge sabun miwah ring toye sane mambah kantos 15 menit. Risampun punika wau kebakte nuju Vaskes lantur nyane pacang kaselahin. Yening wenten vaksin krama sane keni cegut asu punika digelis ka icen VAR. Nanging muatang galah kali wuku antuk nyelehin asu antuk selantur nyane wau ka icen VAR. Bisnis Bali Nguningayang.